Hello sir, Kardom de ho. Kadom. Islam sir nilinon pun nga cingkehut ni pula dawar bagori IT sir ahin pen nili nang pan kar jupon ji aputhak nang li pan nang pakla dun tha pu ho. Ala nili kar dun long la non rong asara tuma pan I card ki PG po aputhak inut pen pharo pho la son se paisa collection tu si la I card ke bunaya pan non BJP सरकार तुम की क्लेम पॉन दो के अलावा सो 500 पैसा कलेक्शन पो चिपी दुन पो अनके मोला बांगसो आई कार्ड नंग ले पो योंग सी पिदुन दे पो ते आई कार्ड नंग ले पो लाम ले सी दो रोंग सा तुम आई कार्ड का बुनाई पो लाम बुठा ला कुपिया फानो ला सो आरोन के जे आई कार्ड अवेलो ते रोंग सा के क्लेम लोंग ले लो मते आई कार्ड अभी पुलोंग ते रोंग सा का दो तो फक पन पो माला तुम नाली kali lagi la kuma tum lo card ke hangge council pen ma karbi rong saramai tum कार्ड भी रोंग सा mai तुम सी non ke claim pon lo he ta ke hang ke la ke jini ta ka prek lo council po ke karbi rong asar tu mana card tu earning tu bang la bang lam kalibon aprang bandai tum ke rong asar ke emithang sikar jap ke ha oi la so la emithang ke non kaceplang tu bang ke la so I card plu alam jong si bang plu tang te council pen appointment ki pia rong asar bang seplang der la ke la so putha ke la council pen appointment ki pero asar pulote ko peron si dam polo ho lage aron kali itu maprang pen wang jira ron ke kali der lo lage lage kumama council pen ka chemisen tu man si rong asar claim chot plu la son plu tang te sita itu maprang pen wang jir ke rong asar ke mithang si kachar jap mati mithang si kachar jap lalo rong mekar tum du po mekar mithur pen si li jingwai po la si nut rong asarawan putamidu ken rong asarawan putadu rong asara chapaklang putadu hala so teng ben si tum claim di timati ke non ke council tum si rong sarpan pohu pen rong lo rang ke rong asar karja plotang te methang rong asar arja po kachapaklang ani bangge habe pin po longri asar to hima asar tung wang po latum si karbi poho pu rong asar puna chak lo pu po phung di timati di non bangge jong si la so I card alam nang le rok lo tang te council pen si apuhu da phung dam rong si man tu del karbi jutang ang bong ki claim pon ji rong asar tuma jutang bong pani claim pon ji phan bang ke heloving nang nak kali masala kalang lo la ke ili tum pima aprang pen wang jira sayan mangke ciwar chor nang nak lo ke thek longi ke la tuma bang ke rong asar pangtang nang pusti pulo la peli tum episode rong ta kaita hang pon lo je aman pon lo je rong asar pangtang nang polam plus temila sote punte rong aku pen aron rong chuki ma rong asar pen ke kangtang pon je phan ke avelo mo pen nang lipute sarkar pen si puhu phung rong pulote la ke tum ke sarkar pen puhu phung lo te la ke panchayat lo la salam lo panchayat lo hala so mukhia lam lo hala so sarpanch lai hui si chiplang po la pen ko hini tho bangke nili ka chini kang tum bangke la T.V.D.C purong asar mai atum arjiding lui pen la bangso kachisong api hang aputhak non puta chun chedet la bangso puthak kichun je phan ke thang nata konsil tum pen pinanta abata pada ke chak ta pen pe son si do tenang ni tumahin pe la so aputhak klardak pen thanji ma nilitum pulo T.V.C di traditional village council bolam mandidi lake arrange lok pensi ke jong amen traditional boltang te ilitum traditional bolte kaduk me phanda traditional ke betum ta traditional dulo la sipang ha durga puja ta klem bom lo ka hala ta tumbang asia traditional ben sibang bom lo la ilitum karbi tum jong si ilitum bang dak 6 schedule area pot
six itu long si tum customer ya jakong kenang pidet lo pot kapang tang ya jakong ke tum hanang pidet lo pot la so teng pen pulo tang te traditional pu chir dondera emethang a village council amen emethang karbi pen ke jong clock amen ka chir du na bang si kimi pusnel tum pu bom lo la seli tum methang amen pen chir ji pulo tang te la ke serwan ke puta hinone servan ke pule to mir deta chok athema servan ke eli to non aron barim tum long pen lang nam lo plodang te chujun chuku hot chujun hot karkli phejo hot hada servan ke buka cheron dodo ala chujun chuku ke claim ki tum lage non ninkan ni thomen he claim gali lo ka kalang lo ninkan suri ko an pen si tum claim bom lo mati di lage aprang pen wang jir lo Tadi itu lah somen le ir data chok. Servan ke pura servan thong ke le ir data chok, servan pi ke le ir data chok. Jong si a member ating ben si jongi bulo tang te. Sida jujun cuku long bang ke lage servan ke ke do vek lo. Tapi hal bang so servan ke cheron ke lage ormai okjor ka du ko besi aman apeng ben hadak cheron chok. Non sida ilitung lo bang so servan ke traditional pen le servan ke po ir lo tang te lage aman tin long daily tum tangka mahata do kok mati fan do kok mati lo tang te tum dak development aside daily tum traditional la so servan ke a council ben tum claim un boga la so bang la si jong si traditional lo tang te la ke six schedule area polam avelo lage six schedule area polam avelo athema hada ke Nepali donda bang punang kokpo kece kebe donda bang traditional council saisi nang ceplang don lapo. La so traditional. La kihala longle patale ceronji sita itu kebe tame traditional system bendam lo bulu tangte la kihala kece kebe temanda lagi piponang kok. Tema rong sarpan sinon longle kadu kebe tay temanda jakong pilo blonde di. Lalu lasi. Kang putar pisar benda longle apata kipi jakong. Ram hok ki pia jakong ka haprang menda rong asar long sido ga anga non ke traditional hala ke cheki bidum nang mandun nang chipinchong pon lodang de hala dum long le ke chipia jakong edo kok boga di la sinin ke APHLC pen ke clear lo ile dum sa jayega thar claim bear nang than bear lo je article 243 along hala da kateng ke Panchayat imethang am panchayat amen kacira jakong do. Itu bangke servan ke play ir tachok lapen bang kuki reng managa tumta amethang amen a servan ke kacira jakong do. Kalau bang so yong situm kem lo de la ke misen po. Asinon la mo penang lepu traditional village council di. Kala. La bangke kadu han pang rumpet abang ceplang det po la generalize lo la ke panchayat ceplang det po. La traditional village council po bangala ke general di lagi kadu kabita kalang lagi panchayat ultimately panchayat ceplang det lagi di lalu nasi aku nata ruitowai po nasi non tame non portrimia kemang pu non tame rongasa tumse non kota ke piya phan nason ID pen chenglok tame ba document son me deke election do ande traditional village council along jongsi la dagjok chok pulote mo penang le po dim pulong te pudang ateng ke thara ateng pulong te kiche ke be tum anse tame la ke traditional bang ke do oposi la so puta long tame la non ke ron long se tame la bangsa puta pata ake joy pen ke ron tame bang ke ke che ke tum ta kar long le long ke long ya ta wai non ong dung ji mal ho portimi ake mang pu ke la ke non la alang litum ke claim bule kipu duntot pu kali kita APHLC pen ke ne litum ake mang ke la ke thidung khangyang lo prang benda je inglong aso tumphan an afrang itum ram ke long tang hala bang so ram non pata convert ending in a written form afrang ke alam ben si hoglok chojo non bang ke written form ben pi nang ji tok lam ben pi nang ji bang anil tum kaning ji ajir ding pik lo na long bom lo la si la so
abang ke claim bangke pata ke ron bangke lake ihin ben bangke hala so teng ben dam lon te mesen lo sida non ka ke plang chu bangke por timia ke mang poma non bangke apata ke pi bangke MSc tum ansi ke pi poma de ajulong la so lam puthak do MSc tum ansi ke pi MSc tum ansi ke pi la pen dak weskar bianglong kupli son blodang te dake Pawan Kumar Rai iya bang si pata keron po kadi. la so lam Alang Pawan Kumar Rai pata Kumar han lo keron po. oh Hill stripe tum han lo alang ni pata keron po. Mate ha Bihar pen ke wang ke chiki be tum han ha Bangladesh pen ke wang tum han tong alang pata keron po. Lada ke tum khang dun elo kadi. hangum elu Lo tang te la ke siksidul ke karkan la. hong sa Lasi hala alang litum pulo je hala pimeong tu dah Basundhara di. Basundhara long teng pen ke la ke bang state pen seron ke semar. Hala bang so state pen ke semar port bang ke jong si lada kar biang long siksidul langkang arlo jong si na implement ji blonde la ke dak modify vek nang lang. Ada state long ke semara teng je general atum pan pata ki pi arona teng pen dak $6 arlo nang ki PEG po ke la ke dak un e un e sida non tim kar biang long tum bang ke deng dun det lo. Lasi la ke illegal. Basundhara ke it has to be modified. It has to be under the spirit of the sixth schedule. Cái sixth schedule teng pen paragraph 3 teng hai long pen lang dam lup lo tang te. Da ke be tu man ke tum pata issue ne. Issue la hok lo. Ente nona nang li la son ke nang li ke than declare karbera thang ke thana teng ba ni li nang kar jo teng pen nang li ka pakta teng pulo te non la so rui non pata ki pia ki joy pen ke ron jiang bong si non la VGR long ke do a bihari la pen parta hala non sarthi phangcho long le wan sa me puthot kachilong thuji la pen non PGR ta ke thali thuji phan ke a survey avideta hai bulate pota long thurep ta hai la Pawan Kumar Rai jong si alang li hui pen pu pen jong si ron lo pulong te hala tum phan pivek po Kala ta ke patha dam Kala ni tu man ke eviction ni claiming lo pata si long to et po. di Kalang lo. ke thoma bang ke dam thlu nang rui thu voi lo nang mo pe nang li pulo je kar biat ke servan ke chiyun chu ku long se tamila ke a hok big bon lo enon ke dam tanger ni lada nili tum do bagure long han boka along karbi kurusa chingro mamai ke si atum wanglo je dak inut version diso la ke dak ke si long AGS lo la penako isia bangke alang li ke karbi kurusa lo alang la dak prismeta media long achatai long alang li paklang polo je kedam tani komento meeting mate nang litum kai ki ke thanalam ta hailo si karbi kurusar tum chokpi chu phejo jongsi abatai ba kipu penaruje pote ningkan ke thom jerke beng nang ja rondo pusi non Assam government along niulo aron ki pathik pondo pusi than bom setala tum bangke la puson ake than ke la ke chokche la ke pachobe pusi GI ka thar par arboglo Nasi ni di pen nang li phan nangkar yu bangke nang li inu chokri chokheo bom lang non nang li mas ta be chokri chokheo bom lo tenang tum hai puthak star jai ka thar ke thana teng arona ke thara teng penang li tum ta an bom lo na so puthak nang li tum a hogalam chiri dun pa melo mala so puthak alam nang li tum long ta dulu mala so proof bang Kalang labang so di Assam healing la pen bracket arlo bangke Prevention of Evil Practices Act la ke labang so bill atum ka introduce ke 2019 malombon la se hala so ka introduce that pen ni tum a draft lang dun lo 2020 21 alom pen tani litum ningje bom lo je state government tum la son ke claim ji polam aprang si ke bang ke hala UCC central long UCC bang ka papa si pan introduce elo mate UCC ke aprang men sidi congress atum si bang introduce lo national party thak lo tapi non BJP atum bang ke la bang so UCC ke implement je pan si bang claim bom lo kadi tapi India along Gujarat pen jenglok kapreka state isi hini ke bang
cekroyet lo ke ente oh lapen itum Dr. Himanto bisa sarmat apuloje UCC will be implemented in Assam berjalan di press long itu kita bang ningjib care lo ke and it will be the third state in India to implement UCC palam lo kadi lalo lasi dak bangke itum han UCC bangke halabaso ili tu masik schedule jakong pen khang check undet lo buta pumimil he temala CAA ta direct dak nang implies une sik schedule langkang lo directly kinang claim un eposi CAA ta dak apply play posi tum pubong itu malah sik schedule long ta ketok do ke any central act or state act made by the central or the state government it cannot implies directly to the sixth schedule area until and unless it is modified. Sixth schedule home long ta lage talk do sixth schedule cover page long ha. La ta dak talk do la son. La sila so teng ben si UCC bangke lage sixth schedule long bangke nang lut bangke un elo lage directly ke hokpet bangke. Sitame non ako state government tum ke claim to bangke the Assam Healing Prevention and Evil Practices Act pulwak ako semar to that. Asa mohan jong ki puason si 2020 alom sila introduce law. Cabinet long introduce law bang bill son introduce law assembly law amasi kapapas bang ke non March 14 2024. A bill pen non ke bang ek papas to edle. La pen governor of Assam ta esen ta chipidun edle. Governor ta chekroidun edle itum aron semarlo te governor esen nang madidi. Dak central long bangke president of India esen nang gedi. Dak state long bangke la governor ta pidun edle. La so puthak se non la si 2000 la March 15 2024 pen non anke la so aron non sulibom lo. La so aron functioning bomb lo. Government atum non son la healing ke claim long pangthek dun dilang buchot lo. Mane wo sangtar ke lang sang ke rang la hai long pangthek dun dilang buchot lo. La tum pangthek thek thelo mene pining het si ke pas lang mati. La tum pangthek dun ji di lo. Pangthek dun vek po lage athema aron ke semar et loge aron ke lage semar de domar kapathi joi phanle aron ke semar ke like. Aron ke akam kapawangi phansi apa claim voi phansi aron ke ki thik mati. Kalang la sela child marriage act tame tum theklong lo gadi 2012 lom si bang papas lo angke aron penakang sai ki tuning het lang gadi la so prang ke ing sai se ke ning kan potrok ing sai se ke asili tum manta la bang so healing practices act non March 2015 si ka papas lang pot pining muning mar ke la tum claim ai het ta hai sita la ke aron do er lo pot la ke claim vek po lage Asa aja katum produk tradisional pola mabe thang abe produk tradisional puke tok ta dulu. Por he pamilon ti hadak dulu. La penalty ke hadak tok ang loka. Jong si nep dun long check jong si ke claim healing la pen pine wo sangtar ke lang lai hui. Hong hari atum da healing lo madila wo sangtar ke lang sang ke lang ke. Jong kang thur lai ke. Hala hai hu jong si nep dun te penalty 1 year pu hadak ke dulu ke imprisonment. Choro pe lo sar nang li la pen government pan 50,000 fine pineng bedado. Lapan aku batai si claim dia tapi batai ni ke thom nep chulong blodang te. Imprisonment 5 years andu nai lapan adai ki tuning the lack isi. Lapan ta hadak tok et lo penalty. Tela so puthak no la lasi Assam gazette long lo lapan nili tum long anta la so a PDF copy ta do nil tum minaan ron lo. Ante la so puthak alam te ko chon se hala garbi cruiser chingru mamai non KKCA AJS lo la piani si ba ke cruiser lo alang li bang ke nang li tum la bang solam ke than puthak la ke kapacho bai polam puthak bang choi si alang li inut cruiser bang la solam puthak amithang la garbi cruiser chingru mamai pan ka chithan the der lo la lang li tum la bang so puthak bang pacho bai la ke tum garbi tum ke la son ke phodun de la ke than tap party ali ke chuan la son si alang li ke than rong a puthak bang ke dam tangar ni dak han boga long tame alang li fresh melong ta ning je rong la so puthak pe pot lo lage
ถ้าเราบางส่วนร้อนอะไรลิตุมทำให้ปอร์ให้เพลียร์เนาะแรงเพลียร์เนาะแล้วเป็นแรงนั้นนางนิ่งเจดูหน่อยThe Assam Healing and Prevention of Evil Practices Act 2024เราบางส่วนร้อนอะไรลิตุมแรงปั๊มไม่เป็นเลยแรงหลบลุ้ตั้งแต่แรงลิตุมตาหลักไอ้ลิตุมกันนิ่งเจติงเสียงเจน่าหลักไอ้แรงตุมตาจงปนลงหลอกบ่แต่ไม่แรงปั๊มไม่ได้ระยกเสียแรงลิตุมละซ้อนนิ่งเจร้องหรอกแล้วเป็นนิลิมาท่า BJP तुमसे Assam government ला BJP तुमसे cabinet तुमसे papa support assembly long से BJP government से papa support ला so potong BJP against kaning je ai tong don clip ma bukan ni lima tha ola pulu sita te alang litum kar bia thorom ka pang tang je phan si kuru saramai ka singrum ham phang ka semar lo lo tang te alang litum kaning je cheng neng ya tum lo ahok lo sar lapen labang soro na teng plon tang te moge pastor dikon la tum phansi jail ke thap chengpo lapen hong hari atum tame kuru sar atum phansi jail ke thap chengpo ahok lo sar lo so teng char chak ning ba kuru sar tum lo lage lapen nili tum ge la awareness pi bom lo than bom lo lapen non pen gali ha 2019 ben ani tum ge than bom lo lapen non pen alam gali lapen non aron ka pa salong nitum bangke rat phansi awareness yun shot lo athema elected tumsi assembly long ke ningje du nahi lalo APHLC penjong si la 2021 MLA election chapai hai dun det rat tum pa hai un det sonte labang so ek ni tum khang on check on je polo nali tum APHLC pen ke oppose dun det jinil tum nil tum hada house long ni tum protest dun det ji oppose dun det ji lake ni tum aron phan ni tum dharmo phan nang pavir je phan puni tum ningje dun der je polo nanon ke bang BJP ben ke hai elected MLA bang pli bang pho tum ta lam e thedala so post bang ke ningje dun hai hedat la lo amasi bang aron pinchong der lo no non ke bang GML e jong si APHLC ke ratum la so ki sung pen jok nang yi hong hari punon kristan punon ba ajad dharam ton dharam an ke akisung pen jok nang yi pusitame la bangso puthak non jong si karbera tum nang matha dun pen jong si anutin ning si pet pen ning chirira APHLC long wang pen la bangso non MLA pahai det pulong de la bangso ki sung phala tum khang check un ma ala ili tum MLA yong si dak karbi east west karbi ang long ke bang pho pokadi bang pho MLA tum yong si li tum hai lo dang te ili tum bang pho tai tum ke opposition det poka opposition det po bang pho ta opposition lo blon de la ke government na arjunang koko isi angkang pia district long lak krisi krehini avutar satum phan ka represent atum lo poko alang itum te itum lam nang arjunang koko lalo lasi yongsi ilitum yongsi power long itum itum blon te lake itum khangun lapen nonta nili nonta ilitum khangun ide jiku mathanang ne ilitum yongsi ahok hak protest pami pute itum nonta khangun ilitum kedam tang Punjab long farmer bill ta bang central government pa pass lo kedi sida bang Punjab atum bang la so bill ke farmer atum phan kan hok thedung buka protest bang do de sang se ningkan masi bang non farmer bill da paching sekda la se ili tum ta kaprek ka dharmo la hindu kang thimpen kaprek a dharmo so an di aron barim ben chenglok la penon kaprek ka dharmo ta do halat hai huye dharmo tum anta tabang so ron ke chok che byong sinang ningje dun lon dangte itum unji lake kaduk be protest te itum unji so bang so sar vai bang ke claim lo pulong te la bang so che song bang claim lo pute lake unji sita ili tum yong si do clip te lake un ilo la pen ili tum le che song se te bang nang che song pipilo ahok lo karbia dhorom phan la pen ili tum tribal tum dharmo pang dangi phan ke tribal tum an che song nang po bang ke che ke be tum ge bang dang nang che song dun de lo char chap de lal to tangte nili som thoma putha lamta nangli nili phan nangkar joteng pen ekdom klardak nangi pia po ta nangli phan korwang thopa jilo sarde oi nili medalan dan putha servicery korwang thilo ekili de ke phophe ta do ulang mene sita kun an nili pakeng phan bor ilo la pen aku pinit dulang bute aku na har chutu ta memo fisita la pen kadu go mani personally ta mena har chuta me oi to ante nili la so puthak nangli phan authorize ke hang bang ke la so lam nili voice de nili mithang chini wong ke chok che de ja po se pita mi masa nili chenera
kita me no issue kalang ma ton te choro lo sarde aita kardom